Yes, nongeye guhaye ikaze umukunzi wa Frateo, umukunzi w'ipari umusoro wakoze subscribe ndetse nawe turayikanda, turagusaba ngo nawe ubanze ukande subscribe kugira ngo video dushyiraho ipari umusoro uzajya bahita kugezaho gatanu kuri gatanu tukishyiraho ukore no kukazagera kugira ngo yo guhita baguhimuza ko tumaze gushyiraho, hanyuma nawe uyirebe ubundi gufashe gukora umunsi wawe ubona amafaranga kuwe muri betting, ibintu bikomeza kugenda bigenda neza. Icyo twaziye murabizi ko kuva aho twatangiriye iyi myaka igera nko muri 5 igiye gushira utanga ipari y'umunsi dukora shwadero kabisa. Abantu batugiriye icyizere nibo utangira testimony kabisa k'ibintu utobikora neza kandi tubifitemo uburambe. Ngira ngo manze ngende n'ubusa n'abashyashya ndetse n'abasanzwe ariko bataragana gahunda zacu dutangira mu gikari nyine ziri prive z'ama VIP collect score n'izindi games ziba zizewe sa amprusa nk'ama screenshot ugenda ubona kuri screen zawe twagiye dutanga. Uraza rero kuba wanyura kuri nimero ndi buguhe mu kanya gatoya cyane ku rubuga rwa WhatsApp ukatwandikira kubwira igisabwa kugira ngo twinjire muri VIP, very important person kabisa kuri twebwe, ubundi ibintu bikomeza kugenda bigenda neza. Ngira ngo reba na historique kabisa yo ku munsi w'ejo tariki 24. Nimero rero ni ngiyi unyuraho ukatwandikira ku rubuga rwa WhatsApp ukaza ufite gahunda, ubundi tukagufasha nawe ukinjira muri 5% ku isi hose mu bantu barenga miliyari zigera muri 3 bakora gambling cyangwa se betting. 5% bonyine aribo babonamo inyungu, mu gihe abandi batari bake babihomberamo kubera kubikora batabifiteho amakuru ahagije cyangwa nta analize zihagije baba babifitemo. Twatangira rero afata agakaye kawe n'agakaramu twitangire na shwadero zacu z'uyu munsi zigufasha. Prediction ni duhereye kuri match irahuza ikipe ya Al Najma n'ikipe ya Al Nassr ya Cristiano Ronaldo. Ndakoreza kugura triste ko uyu mukino uboneka mova ya rimwe n'igice over 1.5 goals, kaza kuba bigenda neza kabisa. Reka rero turebe umukino ukurikira. Game yacu ikurikira nirahuza ikipe n'undi hariya turi muri Saudi Arabia, ni ikipe yitwa Al Faiha iraza kuba ikina n'ikipe yitwa Neom. Ndaza kubangoreza ko uyu mukino nawe atiristogora ko uza kuba uboneka mu byo bitego bigera kuri 2 over nyine. Iyo kuvuga ngo bavuze ngo over bari ibitego kuzamura niyo byarenga ariko byageze muri 2 eho biba byumvikana. Ikibi nuko byaba under once yabyo. Hanyuma akatwite tureba indi match akurikira ni muri championa ya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Premier League. Iyi ngira ngo murabiski championa mu Rwanda ntiyemerewe kuyitegaho, ariko abagiye bari hanze aho barabyemerewe. Ni Rutsiro n'ikipe ya Police FC, Rutsiro itoroshye ndetse na Police itoroshye. Iyi match ndaguhereza ko waguramo under ya 3.5 goals na bitego bigera kuri 4 biza kuboneka muri uyu mukino. Hanyuma indi match ni ku isaha y'isa 9 n'ikipe ya Rayon Sport aza kwakira ikipe ya Al Hilal. Match ikomeye ndaza kwangwereza ko uguramo uko double chance ya Rayon Sport kabisa kuza kwihagarara bigatsinda uyu mukino cyangwa ikaunganya akabisa. Hanyuma indi game ni Petroject yo mu Misiri iraza kuba ikipe ya Al Ittihad isaha y'isa 3:33. Ndaguhereza kugura double chance ya Petroject muhira kabisa. Hanyuma ikipe ya National Bank yo mu Misiri nayo iraza kwakira ikipe yitwa Falcon. Ndaza kubangoreza kugura undi kugura double chance ya Home Team Mario National Bank National kabisa ya Misiri. Hanyuma ukubite tugenda atubangura cyane tuhita twerekeza no ku yindi game irahuza ikipe ya Al Nassr ndetse n'ikipe ya Modern Sport. Ngwereza ko wigurira over 1.5 goals
muri uyu umukino kabisa. Nongera nibutsa utarakora subscribe nicyo gihe ngo uyikandeho kabisa kugira ngo nawe ukomeze kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Hanyuma muri championship mu cyiciro cya kabiri mu Bwongereza ni ikipe ya Stoke City iraza kwakira ikipe ya Oxford United. Ndaza kubangwiriza rero kugura over 1.5 goals kabisa muri uyu mukino. Hanyuma indi game ni Sheffield United iraza kuba yakira ikipe ya Coventry City. Ndaza rero kubangwiriza kugura both team to score, abenshi muzi kuri yes kabisa kwinjizanya. Ni ukuvuga ngo bari kugira ngo buri kipe byibuze yagiriza kubona 0 niyo byaba ibitego 100 ariko ku mpande zombi hakabonekamo gutsindana, nyine nibyo bita yes cyangwa kwinjizanya mu kinyarwanda cyiza. Hanyuma Norwich City na Sheffield Wednesday ndaza kubangwiriza kugura double chance ya Norwich City kuza kubitsinda umukino cyangwa se ikaba yahunganya. Hanyuma ikipe ya Millwall iraza ko yakira ikipe ya Birmingham City, ikipe yakuriyemo Jude Bellingham kabisa ajya no kwitiranwa mu gihe wabo. Iraza kwakira rero Millwall yaguhereza kugura ibitego bigera kuri 2 muri uyu mukino ni over 1.5 goals. Hanyuma twinjiye kuri match of the day muri UEFA Champions League n'ikipe ya Real Madrid, ikipe ya Benfica Lisbonne. Match yavuzweho byinshi. First leg umukino wa mbere byarangiye Real Madrid itsinze igitego kimwe ku busa. Uyu munsi nabwo irabikora Real Madrid uyigure form koko straight win kabisa siko bigenda neza. Hanyuma ikipe ya Paris Saint-Germain ikipe ya AS Monaco umukino wa mbere ubanza warangira ibitego 3-2. Umukino nawe utaza kuba woroshye, uraza kuburi tight kabisa. Ndaza rero kubanguriza kugura double chance ya Paris Saint-Germain kuza kubasha kubona insinzi cyangwa se itabona insinzi ikaba draw kabisa. Hanyuma rero indi match ni Juventus de Turin iraza ko yakira ikipe ya Galatasaray ya Osimhen umunyanigeria, umwataka w'umunyanigeria komeza kubica bigacika. Muri match ibanza Galatasaray ari wawe yabashije gukubita ibitego 5-2 ikipe ya Juventus de Turin. Uyu munsi rero baraza ko bari harakwa Juve. Ndaza kubangwereza kuri mu kintu n'akamo ibitego bigera muri 3 over 2.5 goals kabisa n'umukino mbona uraza kubamo n'ubundi ibitego byinshi. Hanyuma match cyo kutugeza ku musozo bari yacu munsi ni match iraza ikipe ya Al cyangwa se Atalanta na Borussia Dortmund kabisa. Ndaza kubangwereza rero iyi match kuguramo both team to score buri kipe kwinjizanya n'inkora nk'uko gusobanuriye. Nimero twandikiraho ni ya kuri za gahunda zindi zitandukanye twakubwiye ngiye mvuga kugeza pari umunsi nyita Gladiator. Dusubire ku munsi w'ejo. Ciao ciao.